Niška tvrđava u osmanskom periodu nije predstavljala samo vojni, već i upravni, verski, trgovački i zanatski centar grada Niša. U njoj su se nalazili dve male. Istočno od Stambul kapije nalazila se Hunkar ili Careva mala, dok je zapadno od nje bila Edirne Bali mala. U Hunkar mali, osim pašinog konaka, nalazila se i zgrada garnizona vojske, kao i ostali upravni objekti, dok se u Edirne Bali mali nalazile 4 džamije, kao i trgovačke i zanatske radionice. Osim utvrđenja koje se nalazilo na desnoj obali Nišave, i leva strana, to je varoš, bila je utvrđena, i to zemljanim nasipima i jarkovima. Postojalo je ukupno 4 ulazno-izlaznih kapija, koje su bile zaštićene takozvanim poljskim linetima, tačnije zemljanim fortifikacionim objektima, u kojima su danonoćno stražarili Turci. Te kapije su bile Leskovačka, koja je vodila ka Leskovcu, zatim Žožina, koja je vodila ka Gorici i Starom groblju, Palilulska, kao i Stambul kapija na mestu današnje raskrsnice Crveni pevac. Srpska vojska, kada je oslobađala Niš januara 1878. godine, ona je opkolila Niš, tako da je ona primorala Turke da se sami povuku iz grada. Prikaz Niša neposredno nakon oslobođenja najbolje je dao Felix Vajter. On je marta 1878. godine nacrtao detaljan plan Niša, u kome se vide 4 spomenute uzlazno-izlazne kapije, kao i ostale male koje su se nalazile u Niškoj varoši. Ova mapa pronađena je u Austrijskom državnom arhivu u Beču. Najstarije fotografije unutrašnjosti tvrđave su nakon oslobođenja 1878. godine, koje su nastale za potrebe fotoalbuma koji je bio poklonjen srpskom tada knezu Milanu Obrenoviću. Na tim prvim fotografijama vidimo dosta turskih zgrada, objekata koje su se nalazili na današnjem potezu od Arsenala prema planinarskom domu. Tu je bio Pašin konak, tu je bila turska administracija, i civilna i vojna, tu su bile džamije koje su se nalazile preko puta, jedna džamija je bila preko puta današnjeg Arsenala, jedna džamija je bila otprilike gde se nalazio spomenik Milanu Obrenoviću, onda Balibegova džamija koja danas postoji. Tvrđava je pretvorena u vojni objekat. Stanovništvo je preseljeno, a civilni objekti su ili srušeni ili su stavljeni u svrhu vojne vlasti. Početkom 20. veka, pa i u 19. veku, tvrđava kao takva gubi svoj strategijski značaj, pre svega zbog razvitka artiljerije i avijacije. Međutim, ona je svoju primarnu ulogu zadržala sve do sredine 20. veka. 1915. godina. Septembra meseca sklapa se dogovor između austro-ugarskih snaga, nemačkih i bugarskih da se pokori Srbija. Kreće evakuacija Niša, kreće evakuacija Srbije. Srpska vojska napušta Niš, vlada, parlament iz Niša kreću prema Kosovu, generalštab iz Kragujevca takođe, i 4. novembra u Niš ulaze bugarske trupe. Tada počinje trogodišnja okupacija Niša u Prvom svetskom ratu. Bugarski okupator je sastavio jednu mapu, to jest iscrtao je mapu Niša, i na toj mapi vidimo detaljan prikaz grada. Ne samo grada, na toj mapi vidimo i detaljan prikaz tvrđave i vidimo sve objekte koji su tada postojali u Niškoj tvrđavi. Ako uporedimo današnji izgled tvrđave sa tom kartom, vidimo puno zgrada koje su tu nekad postojale, a kojih danas više nema. Ono što je interesantno, vidimo da su postojali još 2 objekta gotovo identična kao ova zgrada Istorijskog arhiva. Te 2 zgrade su srušene. One su se nalazile otprilike na potezu između Istorijskog arhiva i Balibegove džamije. Pored toga vidimo još neke objekte. Najverovatnije to su bile konjušnice, slagališta za municiju, za vojnu opremu, koje više ne postoje. Ta karta nam pokazuje i kako je okupator sistematski menjao nazive ulica u samom gradu.
Vidimo i koliko se grad prostirao tada u Prvom svjetskom ratu. Ono što je interesantno, vidimo na primjer da je centar Niša bio trg cara Ferdinanda, postojala ulica cara Borisa, trg kralja Aleksandra je bio trg cara Vilhema, Lešinina ulica se zvala ulica Mackenzenstrasse, tako da okupator je sistematski promenio sve nazive ulica, svi naslovi firmi u Nišu su tada morali da promene naziv, nisu više smeli biti na srpskom jeziku, već na bugarskom. Tokom Prvog svjetskog rata nju je posetio i nemački kajzer Wilhelm II, i to na poziv bugarskog monarha Ferdinanda Coburga povodom kajzerovog rođendana. O tome svedoče mnogobrojne fotografije, između ostalih i ona na kome se nalazi Wilhelmov monogram iznad Stambul kapije. Nažalost, za vreme Prvog svjetskog rata tvrđava je bila i stratište srpskog naroda. Iz zgrade Apsane, kao i iz zgrade Istorijskog arhiva u Nišu, mnogobrojni učesnici Topličkog ustanka vođeni su kroz kapiju smrti na streljanje. Ustanak je ugušen. Predvodnici tog ustanka su bili Kosta Vojinović i Kosta Pećanac. I sada tu dolazimo do priče koja je vezana za ovaj objekat gdje se sada nalazimo. Istorijski arhiv u Nišu je posle Topličkog ustanka bio zatvor. Zatvor za te srpske ustanike koji su bili pohvatani nakon sloma ustanka. Bugarska vojska ih ovde mučila, zlostavljala, a onda su te ustanke kroz kapiju smrti, danas Rovče, odvodili do bedema, spoljašnjih bedema tvrđave, i tu se vršila egzekucija tih srpskih ustanika koji su bili zarobljeni u Topličkom ustanku. U periodu između dva svjetska rata malo je novoizgrađenih objekata u unutrašnjosti tvrđave. 1929. godine u tvrđavu je ušao kolosek železničke pruge koji je vodio od stanice Crveni krst do ove tada već kasarne. Prilikom ulaska u tvrđavu on se račvao na dva dela, čime je omogućeno da više kompozicija manevriše u isto vreme. Između dva svjetska rata u tvrđavi se nalazila kasarna Nemanjića. U njoj je bio stacioniran automobilski i artiljerijski put Pete armijske oblasti. Takođe, tu se nalazilo i magacin artiljerijskog i intendantskog slagališta, kao i artiljerijska radionica Moravske divizijske oblasti. Zanimljivo je da srpska vojska nije koristila, tada već da kažemo i jugoslovenska, nije koristila postojeće barutane za smeštaj municije, njih je koristio već pomenuti automobilski puk za smeštaj rezervnih delova, dok je za smeštaj municije korištena zgrada arsenala, a po potrebi i zgrada turskog kupatila, odnosno hamama. Postojala je bojaznost da zbog blizine grada, to jest naseljenog dela, ne dođe do neke veće eksplozije, što se nažalost i desilo neposredno nakon oslobođenja Niša u Drugom svjetskom ratu, kada je stradao i istočni deo zida Niške tvrđave. Ne postoje tačni podaci kako je došlo do te eksplozije, pretpostavlja se da je jedan vojnik nepažnjom ušao sa otvorenim plamenom u jedno od magacina municije, desila se eksplozija, a na tom mestu kasnije sagrađena i letnja pozornica.